Ovaj začarani krug može da se prekine, ali ne tako što ćemo naterati partnera da konačno opere sudove. Ključ je u promeni načina na koji razgovaramo i slušamo. Prvi korak je da primetiš kada te obuzima stara skripta. Pre nego što vikneš ili se povučeš, udahni i reci sebi: ovde se ne radi o sudovima, ovo je moj stari osjećaj koji se vraća. Zatim se zapitaj šta je osjećanje ispod svega ovoga, da li je to strah od odbacivanja, da li je osjećaj da nisam važna. To je ono što zapravo traži tvoju pažnju. Govori o sebi, ne o partneru. Umesto optužbi, koristi rečenice koje počinju sa ja. Umesto nikada ne pomažeš, reci: osjećam se preplavljeno kada mi deluje da moram ja sve da uradim. A kada partner priča, slušaj ne samo reči, već i ono što stoji iza njih. Često je ispod ljutnje samo želja za pažnjom i sigurnošću. Odgovori na potrebu, a ne na povod. Ako prepoznamo šta je stvarna potreba, lakše možemo da odgovorimo na nju. Umesto da se borimo oko sudova, možemo da pokažemo jedno drugome: važan si mi, tu sam.